Siyawamukela uTV hamba phambili ikhulu TV kalukwenza lokhu subscribe share comment like asihlangane khona kanti manje bingelela lesikhathi kubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazi ngene kwethu. Ngiyangithanda ukudlulisa izinkulumo ezifana nalezi ukuze abantu nabo bethole ithuba lokuthi becomment beveze ikamera zabehlela umzala la ukhuluma indaba enkulu ukuthi akulaleki mangabe ufetshelwe intombazane noma ke uthe uthi uyakhuluma yathi yazini ukhuluma kakhulu azivele ihlukana. So ngena kwethu ngiyazi ukuthi abantu ngibona bazokhomenta kakhulu la nabantu ngibona bazorelate na le story noma ke nale ndatshana encane nje exoxolana abantu besilisa nabesifazane. Ngiyafisa ukuthi bechaze ukuthi basuke bekwenzelani mawukuthi bayakwenza. Nasi story sakhe umzali echaza ukuthi kubuhlungu kangakanani ukufetshelwa noma ke yena kwenzakalani mhla efetshelwe owesifazane. Mina mzala ngiyalazi lo sisi lo mzala. Ufetshelwe umuntu wesifazane mina. Fetshelwe umuntu yokuza naye intombi. Mina ngeke small. Yes. Ngeke 24 ngeke small. Ungaze ngihlala ngenza kwethu abafothi bengihleka. Bese khuleka zolunga lengane lengayo izolunga. Yabona ukusa. Kuphuza ukusa nonguyi wathi hotel. ufisa ushuka khona. Ngiyakutshela ukufisa ishuka ngakhona ukuyibona nje idlula. Ngegesi inhliziyo. Ngegesi. Yabona ngalo ungakufisi ukufetshelwa umuntu wesifazane ungakufisi. Yabona umuntu wesifazane mekukhuza. Ngcono mase intombi mase umfazi indoda. Khaba hayi wemzala wena intombi mfethu yila futhi ucime khona ukhakhaya wemzala wena usho into wena usho kuyeke ukude lokho yeke mase umfazi mzala khona izinto ezizikubambe zokuthi usengimdala nginezingane into engifana ngiyenzela ukuthi ngihlanisa imndeni iphume nesinqumo ukuthi la kwenziwana. Mina ngitshela ngento emsizweni bethu njoba siba ngaka fetshele intombazana ikusabela 99 uthi uyayitshela mfethu yazini khuluma kakhulu asiyeke manje kwaqa manje kabange kuyekwa uzuyisona ukukhulumela kuyekwa njalo iphutha leli esikhuluma ngalo likakhulu kuvele kudlula iviki ubabona umbone post ethi nje lesixolisa wena kuxolisa wena uthi ukubuza no yazi noma ngixolisa sengibonile kahle aza siyekeni wena yangithi ingakho ngithi mina uyabona mangabe kusalokhu zami makuthandana mfethu uma kufana umuntu ofana umjabulisa mjabulisa ngazo zonke indlela wenza yonke into ukuthi ajabule yabo futhi mangabe wonile yabo mawonile thenga noma chocolate lokho uzokunaka unganakeki lokuncanyana uthi hayi mama sorry mfethu umbiza amagama amnandi aza kubuka emehlweni athi isigebengu lesi umbiza umntana omuntu ngiyaxolisa themba lenhliziyo ngiyaxolisa bengazi mzala wami ngiyatshela kazi wegazi lomuntu ngishathiwa usungaphuma uhambe kodwa uyazi ekugcineni ngixolisile ngashiya ngisho into ethile okukhombisa ukuthi mfethu ngisho isikole siyaxolisa sinenkonyo awucabanga ukwenza isikole uyini wena cabanga ke mzala akutshela mzale kanjani mina ngiyabanza ubuhlungu